please anike nimsize nje umama ngezinto ama-chores asekhaya. You know, uyazi ukuthi i-research ithi even if basebenza bobabili ekhaya umama nobaba, kodwa umama still uthwala 65% more wezinto zasekhaya. Okay, even though uyasebenza nawe uyasebenza, kodwa umama ugcina yena ethwele more ama-responsibilities umsebenzi wasekhaya. Lalela, umama uyena oplana indaba zokudla lekhaya, umama uyena oplana into zesikole, ama-schedule ey'ngane zesikole, ama-homework, nawe futhi ubaba uyena okhumbula ama-birthday, ukuthi nini i-birthday yabani kumele senzeni. So kukodwa lokho kuyi-responsibility yokwakha umuzi wenu. So musize somewhere, thola indlela lapho ungamsiza khona umama. Kukodwa lokho kuyi-support, you know, asisho ukuthi hamba uyopheka wena uzopheka every day, but ngalelo langa nje ukuthi uzokwenza into ethize ukuthi umsize ngalelo langa, lokho okuncane kusho okuningi kuyena, ngoba kusho ukuthi uyayibona into ayenzayo and ufuna ukumsupporta, ufuna ukumsiza. Okay, now ngiyazi ukuthi abantu besilisa ba-complaina ngesikhathi kumama, uzilungisa isikhathi eside wena, ulofaka ama-makeup, ugcoba udaka, what. Okay, but kwesinye isikhathi awubukumnikeze leyo chance, ngoba uma umuntu wesifazane ezenza abe muhle, it's part of ukuzinaka yena, it's part of self-care, kukuzinaka yena lokho. So ngesinye isikhathi awumnikeze nje leyo chance, mhlambe niyahamba niya somewhere, yes ulate, ungahlala emotweni sokuthi hayi imoto, awukumnikeze nje leyo chance ukuthi okay uyazilungisa, uzama ukuzenza muhle, le mfuthi uzama ukuzenza muhle yena and for mina. Okay, akathi mayifika emotweni umncoma ukuthi ayisana sami, ngiyabona ukuthi yini lento ekwenza wathatha isikhathi eside kanje, umuhle sithandwa sami. Okay, obviously ngeke akwenze lokho every day, so nawe umama ngabe into yazonke insuku ke manje uyaziwa, uyabona, kube nje ngalelo langa uma kunento ethize umncome ngalokho. Okay, la abaye bachaza abanye mama uthi ngoba kufanele ngiqale ngilungise ingane yenze yes, iphalish manje yena kade eminyango mina. Beautiful mama lady D, kunjalo ngoba by the time yena umnikile ukudla useyogqoka, wena usayoqedela okunye, wenza okunye, uyaprepare nento enihamba nazo, uyabona, so kuningi usuku kwenza wena. So ilapho songena khona ukuthi appreciate, ubonge nento encane nje mama lady D ayenzile umkakho. Okay, bonga ukuthi ukuzalela ingane, ongazi ngabonga nje ukuthi wazi wangizalela ingane ezinhle. Lokho nje uyazi kuyinto wonke umuntu umzalelile umuntu ingane, ukumbonge nje ukuthi ngazi ngabonga ukuthi nje ungizalele ingane, ngazi ngabonga ukuthi ungivusele ikhaya lika baba, you know, uyabona, ngazi ngabonga lokho nje okuncane, ngazi ngabonga ukuthi unginake, yazi ngiyabonga ukuthi ungi-ayinele impahla zami, yazi ngiyabonga acknowledge futhi mhlambe enganakile lokho kubonga nje leyo nto encane ayenzayo, kumbonisa ukuthi nawe lento ayenzayo uyayibona, nokuthi mama lady D nento enozenzayo wena involve, you know, angafiki kuyena angathi uyipassenger nje kulobudlelwane, ufike wena sudecideile suza kuyena nesinqumo sokuthi ngesonto elizayo sinomsebenzi lekhaya yenza utshwala. Wafike ekhaya mhlawumbe athola ingane, wafike ekhaya khona odadewabo khona obani bathi sobangaka uzodonsa ikaravet mlwele. Beautiful. Beautiful. Beautiful mama lady D, mulwele yes ekhona phambi kwakho, but also mulwele nyoma engekho. Akuthi nyoma engekho phambi kwakho umlwele umdefend, ngoba ku easy ukuthi nyoma kuukuthi nabantu besilisa nikhuluma nodwa nithi umthetho wabafazi hluka uthi hey kodwa hayi mina wami umfazi ayihlukile. Bathuke nalabo abanye ngoba bayisho nje leyo nto, abakumini ukuthi bafazi banjalo bonke, kodwa sokuyinkulumo ejwayelekile umthetho wabafazi, but imdefende wena uthi hey kodwa hayi bafethu mina wami umfazi kanjalo, noma uzothi hey empeleni hayi noma kade sejabulisa abanye, yabo. But also, you know, iba khona le war yemsebenzi yokusebenza umuntu wesifazane mesebenza umuntu wesilisa, ekakhulukazi ifenza imali ngaphezulu kwakho mama lady D. Okay, iba khona leyo war. Uyazi ukuthi umuntu wesifazane okubudlelwane la asupporteke khona, okay, ngokwe career nokusebenza kwakhe, lo muntu ukhuphuka even more. Okay, uwenza bad research njalo lesho njalo ukuthi umuntu wesifazane okubudlelwane lapho umnyeni wakhe emsupporta khona ngomsebenzi wakhe, lo muntu wesifazane ukhuphuka even more ama levels, achieve even more because unale support yasekhaya. Okay,
lo osabayo ukuthi umnyeni wakhe ngoba mhlambe ngenza imali more than yena ugcina esezenza abemncane azehlise ngoba uzama ukuaccommodate umnyeni manje ukuthi umnyeni angaboni ukuthi sengimkhulu kakhulu ngoba already uyamazi ukuthi ngoba wena wenza lento ngoba wena onemali, you know. Even if mhlawumbe umuntu ushiya ithawula phansi momtshela ukuthi hayi muzokushiya ithawula phansi uzothi hayi ngoba wena unemali into engahambisani ugcine esezibona lalela akuyona ifault yakhe nayo umnyeni isystem eyenze lokho isystem eyenze ukuthi abantu besilisa babone ukuthi if ukuthi uwena awunayo imali ngaphezulu komkakho kusho ukuthi wena awuyona indoda isystem emcreate lokho wrong again ilento besikhuluma ngayo ngenyanga edlula wrong leyo system, okay. Ngoba lokho akulethayo lekhaya unkosikazi okwenu nobabili wakhela nina kungathi umuntu uma senihlukene kuyima kuthiwa hawu umasibani bani wadlondlobala kakhulu manje sehlukene nobani kanti ubegcinezelwe wena akasakwazi ukuthi ubengakwazi ukuthi abe ilento bekumele abe yiyona manje senihlukene useba even more kanti wena neattitude yakho nawe kade ubangwe isystem ekwenze ukuthi umgcinezele. So msupport umuntu wakho compliment compliment ngesingisi sesizulu umkhuthaze yeah umkhuthaze nje ungacompete, okay, umkhuthaze, okay, kuze kukodwa lokho kuzomsiza ukuthi akwazi ukuthi